vprašali, kakšna je razlika med power snatchom in snatchom, oziroma squat snatchom. Tu sem na tablici narisal dve figurici. Nisem najboljši ravno risar, še slabše pa pišem, tako da upam, da boš uspel razbrati iz tega, kam dejansko pokazal. Evo, gledaj. Snatch je takrat, kadar dejansko palico dvignemo nad glavo in se aktivno potegnemo pod njo in pristanemo v globokem počepu s palico nad glavo. To so recimo gležnji, to je koleno, to je bok, to je naša glava. Sam bok je pod višino kolena. Recimo da to globoki počep, palica pa je tu nekje nad nami. Poglejmo si pogledati. To je snatch oziroma squat snatch. CrossFit je sicer začel uporabljati besedo squat snatch, ampak snatch, squat snatch je ena in ista stvar. Prijemo do power snatcha. Tukaj je edina sprememba, ki je to, da so boki više od kolena. To pomeni, tu imamo gležnje, tu imamo koleno in tu imamo boke. Boki so više od kolena. V teoriji je tako, da enostavno, dokler so boki više od kolena, se smatra kot power snatch. Načeloma, kadar treniramo, pa power snatch lovimo kar občutno više od kolena. Nekje v četrt počepu se ponavadi delajo power snatchi, kadar ne delamo one rep max power snatcha. Tako da, razlika med squat snatchom oziroma power snatchom je to, da pri squat snatchu oziroma snatchu so boki nižji od kolena, pri power snatchu so boki više od kolena. Upam, da ti to vse malo pomagalo lažje razložiti oziroma razumeti razliko med power snatchom in snatchom. Limanje palca pri samem weightliftingu je nujno, zaradi tega, ker moramo nujno držati hook grip na palici. Hook grip zgleda tak, če te zanima kaj več o hook gripu, tukaj je video, klikni nanj in si ga oglej. Darling, you send me, I know you send me, darling. Čisto tako mimo grede, ne? Enaka razlika kot prej pri power snatchih in snatchih, to pomeni, da so boki više od kolen za power snatch in ravno obratno pri snatchu, velja za kline in power kline. Sobotni trening je skoraj fertik. Ful sem vesel, kak je ta teden se odvil. Je bil ful naporen, drugi teden bo še bolj. Teda prav z veseljem pričakujem jutrišnji dan, ki bo v bistvu recovery day, oziroma nimam treninga jutri. Teda ja, čaka me še conditioning, pa jest, pa spat, pa jest, pa spat, pa jest, pa treniram.